hikuva loko va tele vanhu lava pfumalaka va mani futhi loko wo va na mutsako va na swicele nuna xiku xi biku nsati xiku xi biku ku khongetela swihlangi a ni va yimbelela xikan'we nsati na nuna it's showing that ku nsati na nuna va yimbelela xikan'we va ri laha hi mhani va ri two and then lava nga se va twa va ri laha hi mhani i vana lava ku nga ri Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuwiseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group, we are family. I will do a lot of readings to this analysis because this guy speaks too much. Loko u yingisela album ya Soul hinkwayo, the only two things that were not supposed to be there i track 1 and track 3 leswiya a nga swi yimbelela hambi men nga swi yimbelela, just to put it into context, just like that. Soul Makamu writes, Soul Makamu flows. If you listen to Manyangatsi where he's speaking, where la bla bla kubani zondela les, the flow, man, like the flow. That guy, you are supposed to be a rapper actually. How could a pizza never fun? Like he can flow, like you can enjoy the flows in your ears, like. Like even for you to memorize the song, you must be a real friend because you're going to listen to it multiple times. Like the guy can flow, the guy can play with words. You can't take that away from him. And hence he brags about it and say, lesvange swi chai lesvange swi kota hambi u ringeta ku kopela kahle swi lava hi veka ndzilo kani lingisela rirhandzu ra movie, the flow, my man, the flow. The way he flows, like it's like ingaku volo ijabu sona gushe loko a yimbele loko ona ntsela kunene swireta, the flows, the fluidity xilungu xi tikaka. That's his talent. Like if you listen to lines like that line, to want to fana nabo man la angunani uyathemba ungabelieve something along those lines. Ngithembi ngathembe kule ngingathemba shona xikulukumba lexi nga tshemba xona ithembe xikwembu, something like that. Abuya awuswanda usitsikela matulweni swa le matulweni, those kind of flows, these kinds of words. But you can't put it like the way he does. So you must give him that credit. That guy can sing. That guy can write. That guy can flow. That guy invests his time to his art. Like he spends a lot. Look, if you follow Soli so much, Soli records an album in July. By September, it's done. Long time ago, it's done. And then he uploads it by the beginning of October or end of September on online platforms. That time, while your favorite artist will record the album in 13th December, you might 16. Do you understand? That's how much he loves his craft and respect his craft. Have you ever thought kuloko urna matende kumbe una tukhumbi? Like if you go to our website Abakhandle, you will find a lot of things that we supply to our the beneficiaries or to our clients. Those things yesukuma kwini na yesukuma ka vanhu lava hi tirhaka na vona. So what you do is you contact us, you submit your database. However, you will get more information if you contact us. So if namatende kufana mapapa wa rentisa kumatende, you come to us, we put you on our database. Loku umela the unfortunate kwini la ku refer baba,
hi contacta wena u hi supplyela wona hi ku hakela. If u na khumbi like maybe vo H1 hi contacta wena mapapa hi ku hakela, because you are our supplier. So if you have one, let's say you supply ni nyika xikombiso hi mani vula leswi leswi supply yako a generator, una generator, you put you in a generator, you put it, you contact us, and then we put you on our database, and then when the unfortunate happens and the generator is required, we contact you, we supply you go hakela. Have you ever wanted to register your company or struggling with filing your returns and other compliance related with companies? I'm your go guy. Like, I'm the guy that you are looking for. I'm that one. So if anything is related to country or company registration, or you want to advertise your stuff, just contact 076 566 1277. Email is there on my background on this channel. So you look so sunguna jaimito emfana wale msambikani emaiva jaro kula pacha danuna shite yimaneme amukela ka the channel that matters. The channel that matters the most. Ako ambokwata walava awulava izayilo yajika pitora ngabefumange itasuku yawena yimaneme amukela ka the only channel that matters to watch. I'm going to talk about Manyangatsi and rifu because in the beef, but in similar in the kevya pakanyeta and the movie Manyangatsi and how many are they? What in this thing? Hey. Ilishsakini ngwana sizile endaweni lodge vari vutomi bya hustler. So ni lava hi vulavula hi this savage, how savage this guy is, how he continues to diss Oscar Makamu and refuse. But many people think Manyangatsi is a beef diss track song. Yes, it can be or not, mad for me. Iruhu like Makamu ina ruhu, Makamu vula suli in this context. Hina ruhu ngupu. So mar I don't want to dwell much into it beef or I beef. I will tell you at the end. But as I break down, I read the lines. Utashutwa na a beef. Nitamipanisha nitinkambi, nitampanisha itigigiti nkambi. Oh, nitampanisha itigigiti tell. So I won't quote the words as they are. So because now I need selling ngoma sana that's possible. So once I mention the gigi uno kugaga man. No committing you to bora vanu. Vitora Manyangatsi iramen. What makes me love this line is no commenting you go to Boravan Vitora Manyangatsi ramen, because Manyangatsi in it, the word itself, the name itself, Rula wa Bora wa Nyangatsa. So lozo wa Manyangatsi wa Bora. And logo la unta muno fana Manyangatsi aka Shinana. Say ta untirisa ku Shinana just make sure ku hitwisi sana. Logo la unta Shinana the analyze music and ubora vanhu and munhu un'wana loyi a nga tshama a n'wi borha a penga tiko hinkwaro a n'wi lavalava Limpopo hinkwayo a nga n'wi kumi i Manyangatsi loyi a nga n'wi tumbuluxa namuntlha ku nga mani ku nga Soli Makamu. So xinana xa Manyangatsi a Soli Makamu a n'wi lavalava nga n'wi kumi. Va tlhela va swi vula ka xipfalo xa champion, ni nge tshiki nyoka yin'we yi ni luma kambirhi ni nga kala ni yi dlaya. Ni nqambi yikulukumba nqambi yo swi tiva swilo a ni hakeli vafana va ni postela va ni promotela. I'm one of them. I've never received money for promotion, but Manyangatsi ya nga byela Soli Makamu ku Oscar Makamu wa n'wi hakela mali ku a n'wi promotela, because every time vamulori va hakela Manyangatsi ku a promotela Oscar Makamu. So at that level Oscar Makamu, you shouldn't be paying people to advertise for you. But ungatshiki album yi fe Oscar maka va tenani va ku cinci va nga ku humesi xiporweni maka ku va tenani nqambi yikulukumba. Ku na swin'wana swi nga tshama swi endla hi Manyangatsi was the greatest brand to ever exist ka Xitsonga without name taking. That's Soli for you. He is not the guy that hey product ya man, he is a product of his own, like he made himself. That's why no one will ever say you are my product, I made you. Never, not to Soli.
A ni swi lavelangi tsima ni tirha na bodze makhelwani wa mina la u yi twisisa kahle ni tirha na bodze makhelwani wa mina xingalani ni nge xi hlayi hi ku no xi kombetela ku chaya laha tlanga laha this line yi ku byela kahle ku Majojo was never part of this album. It means you got hijacked along the way when they made peace. They might deny it on interviews, but this line tells you that because anga se tshama a endla risimu a umita Majojo lo a ku xingalani ni nge xi hlaya evula xona ku xona ni nge n'wi hlaya risimu ra Kevin ya Nyakapfala ku na like ku ya xin'wana xi introduction pum loko ge beat ya sungula xilo xa ni xo ku xi chaya hi xona i tirhe na xona na bodze wande a ku makhelani wa mina hi bula hi drad bodze makwenu wa yena ni makwenu wa Majojo. So Majojo was never part of this project. This line tells you that. So they never bothered to go edit this thing because Majojo was never part of this thing. So that line tells you that. Mi ta za mi ya khendla va minusa na tingati ta tinhongani. Nhongani xi xin'wana lexitsongo so a xi na ngati. So loko u tirhisa nhongani u yi fananisa na munhu ku nhongani yi nge khendli u kombisa ku munhu loyi i lale ngopfu and mi vona ku mfene hi lalini Macman hosi ya mina byela TC ku bova yi kwate ngopfu Pitbull. So bova i Pitbull ku lo za ku Macman ni na ti bodyguard n'wana nga ni nga duma tintswana ta mina n'wana nga ta kelema i ti Pitbull ta yena leti swa ku za byela a ku ni Pitbull loko ni luma ni tshiki. So in this line u ku byela swilo swa ku nani byela TC ku bova yi kwate ngopfu bova man i Pitbull ya ku loko yi luma yi tshiki. That's so Makamu for you. And Pitbull a ku before man a ku before mfene nkulungani wo ti bela a wu nandziyisoli veri ngoma yi ti chaya a va tirhisa ti-example ta ku loko u jima loko yi tirhisa mele a ku ya ti-adverts ku ti-adverts ku themendela advert yin'wana na yin'wana ta twa ku number one it's an advert. So ni tshikini ti-advertisela na mina Majojo this line hinkwato leti nga yimbelela hi Majojo laha i ti-line leti omiteliwaku ku the opponent must never use them already swi tirhise khale musi loko u nga ti themendeli ku unena swi ntirho wa vaseketeri walo like those are the things the opponent can say hi ya mahlweni a ni mi soli loko mi nga swi twisisi ku why ni ti themendela a swi olovi ku hi ku duma ku va duma something along those lines. So leswi yana swi komba ku munhu loyi a n'wi rifela ku i dumu wabo loko vo va ku bifanyana u kwata u pfimba mutsola loko vanhu va vulavula hi ka social media wo kwata xitsongwatsongo wo kwata it shows a lack of understanding ya social media and hi xichangana swi vula ku bar u dumu mavo se mini vitana Savage kusuka sweswi tinqambi letitsongo na seletela. So historically if we were to do documentary as Makamu, we're going to list even like prominent figures which I can't name now. Lava, at some point they were at the highest level whom he dealt with. They are no more. I can mention lava mga batolo velo fana ba angalasa banyupina krimora sosokutania. So he is that guy waku when he comes he kills. That's why evula kahle kuna loko ukuwani wandubula make sure ku awunu hupu loko nu hupa kan'we loko nu vuya ni ku xangwa ri nkengerela loko ni Pitbull loko ni luma ni tshiki loko ni hupa kan'we ni ta make sure ku ni ya wana wena tinqambi ta swibifana ni ta va yimela va duma ni dlaya nyiko. So he is known for that ku he kills a talent. Once he beefs with you he kills it. That's what he's known for. I'm not saying ku loko bifana we ta dlaya talent ya wena man twisisa I think ku imani ka Mr. Post na bini mangana nga dlaya talent ya un'wana mara asikhula hapa no ndlela yako fane pa ya mabreki hambo kwata wala va wala tasikupa loko xuku xa humesa ni humesa swa mina ni funengeta. So line la u understand straightforward loko xuku xa humesa ni humesa na mina ni funengeta ita a humesa album un'wana xuku xidumbu xa mkhegula music video xi trenda yuku ye a tha comment ka mina xinana soli Makamba ku na hina hi lusa ku tinqambi mari a humesa line ku pfala and ita tirhisa line yaku no loko ku humesa bini manga no humese Manyala music video musi mana ntiso wa mhaka in this context ivula man ivula mfene
why ni ku vula mfene na because loko a ya mahlweni wa n'wi provoka Benny Mayengani ku ni nqambi yi kulukumba loko ni seta date van'wani va cisetela date ya mina va humesa hi yona. So i swi vula mahlweni ka this line loko a vula Benny Mayengani ka this line as well a ta va swi katse kona kwalaho ya swa ku loko u duvula mina maka xo ka u hupangu u nge ti endli wo kwetsima u tlhela u famba kahle u ta hakela. So Oscar Makamu portrays this innocent face, but I think Nelson Makamu they do that. He portrayed this innocent face aku yang galaka swa beefy blah blah blah, but I think because ngchupukela loko ri Kruger nga tingaleta la ta luma la. So Makamu demonstrate that gore meningala ni chivandzani xa le khwati na dlaya nyiko loko nga ntivi. So that's when he's trying to show ku leswi nga tingaleta la ta luma la you are just taking chances my guy. So risimu leri ri komba ku vusavage bya Miza loko impela ina mona a nga dlaya nyiko i bihe mbilu swi ti komba ka mani ka Xilondza xa rifu because ka Xilondza xa rifu is a total personal and heartbreaking diss track. So the first thing that you must pick from that song i ku entwisisa kahle lexi a xi vulaka xa ku sungula on that song. I always tell you must always pay attention to those things. A xi vula ka Xilondza xa rifu i ri I am not going to tell you anymore. It means ni ku byeli ni ku tshika ku themendela vusiwana tshika ku tiputaputa mara u ya mahlweni sweswo ni ku byela ra mahetelelo. I am not going to tell you anymore. You listen to that. Once you know that thing must give you a direction ku swilo swi ya kwini swi ya endla yini why a swi vula na i tlhe a swi vula na le ndzeni loko se a vulavula hi mani towards the end because this song you intro ya mani ivi yi vulavula hi papa ivi ya kwini ya vulavula hi mani. It's a disrespect song honestly, like loko va u tshamile na vana va wena so you might even feel like you are not a man enough unga twa nga ku la ku ya nghena studio. Let's go. Mara nkosi wa bava a ni soli lavo ri lava nga miyeli munhu wo vulavula hi mani everyday i mani i mfene hi vula Oscar Makamu by the way. Rifu ra vava a ni soli lavo ri lava va ri vakulukumba i mani munhu wa ku ri la ri nkulukumba a vulavulaka hi mani everyday. Oscar Makamu va ri lava hume tipfi rito tipfi a nga sunguli ku ri tirhisa rito tipfi i ri tirhisini ka signature towards the end of the song. A vula mani a vula Oscar Makamu na la i komba it gives you a footprint ku this is a diss track song but when u nga yi teka the way you want to take it but this is a diss track i beef dang leswi swa Manyangatsi ku va vidlabha na ku tlanga nje I'm just no ku masaja. So if you thought that was a beef and then u nga ni tlangi nchumu then track 8 yi fika ku manya nomo u ku bva wa twisisa. So u komisa sweswo so rito tipfi a nga sunguni ku ri tirhisa and na le ka risimu ra Manyangatsi i va vulavula na hi ku kopela like a ni swi rivele u vula na hi swin'wana swa ku hi mina xilawuli se va lwa hi mani hi swivongo and i mani a nga rhanga tirhisa xilawuli Solu Makamu ka yini ka signature ivi nsini ya n'wina ivi yi ta themendela hi swona hi ku hi mina xilawuli ni ri one a nga tshama a ti vulavula a ti phata a vulavula xilawuli mara i ya a swi tirhisa loko buti wa yena a swi tirhisa as against his own man, his own opponent. So va ri lava va hume tifi misisi yo basa so i mani wa misisi yo basa i mfene Oscar Makamu hi zama ku khongotela va nga miyeli va ku vona va lava mani like ka mani u nge n'wi byeli na kwala ka sini na Diamond le ka ku lava ka mutswari wo tiya u vula straight a ku na to yimbelela hi swona ya mani mina wo vulavula ngopfu hi rifu mina wo vulavula ngopfu hi vusiwana i mfene yalweyo. This one is bad man, you know, like, and if that's an going sala ku ri na vana it's bad ako ku khongotela swihlangi swi ku papa ntsongo papa va lava mani. That's bad man. Yo, that's bad man. That's bad ku khongotela swihlangi ingisela inhluvuko n'wana buti wa mina ataka mina ako papa ntsongo ni ku n'wananga ako papa va lava mani. Imagine ta delelana.
ku na kun'wana ngo ku vulavula swihlangi swi ku papa mi famba kahle a swi nga swi twisisi leswi a swa nkoka n'wana ta mi kuma ku ri vulavula na hi papa se ri ya mahlweni futhi loko ko lova mhani xi nge heli xilondza xa kona se ra pfala se last verse xi nge heli xilondza xa kona leswaku mina loyi wa ku vulavula ngopfu hi rifu ni nge twi wena na ta tshama ni ri la mhani wa mina hambi va khongetela vafuwethu a xi heli xilondza xa kona ku hambi hi khongotela vafuwethu vula na yena vafuwethu like brothers wavo like hambi va khongotela vafuwethu a xi heli xilondza xa kona ka xo va xinyanya and minkarhi yin'wana u twa nga ku hi wena u ri one u nga na xilondza lexi wo twa ku va u ri one wa rivala ku va tele vanhu lava pfumalaka va mani futhi loko wo va na mutsako va na swicele nuna xiku xi biku nsati xiku xi biku ku khongetela swihlangi a ni va yimbelela xikan'we nsati na nuna it's showing that ku nsati na nuna va yimbelela xikan'we va ri laha hi mhani va ri two and then lava nga se va twa va ri laha hi mhani i vana lava ku nga ri hi mhaka ya ku manavo tsukini hi ku manavo i kona number 2 mara va tshama ri laha hi kokwana se baba wa khongeta ku papa mi nga rili papa mfene hi ku a hi fani menelela ni nga biwangi ni lava mhani ya i swi vulini onsi ka Makamu leswaku na hi nyikiwe mintirho yo ku hambanahambana ni nyikiwe talenta to hambanahambana hi nge fani wo ta yimbelela swa tigigimi ni ta yingela ku thova swilondza swa vanhu lava nga vaviseka ni lava mhani n'wina mi nga mayindi tipfi mina ni lava mhani mi nga voni misisi yo basa ka mina ni lava mhani wa mina tipfi ra tirhisiwa futhi tipfi misisi yo basa ku vuriwa leswaku Oscar Makamu la mhani ku hundza xitimele la ni twa onge ku vava swa mina ntsena ni swihlayini leswi it was commentary on these two songs. I think leswa Benny Mayengani ondlula hi kona show ku ri if Benny Mayengani tags me along he knows I'm a big act a swi nga ri swa nkoka ngopfu but a nga ta huma a nga bifanga xin'wana lexi navaka ku xi vula i ku if I did not miss it, he did not talk about his job at MLFM, he did not talk about anything ka Munghana Lonene, he did not touch anything related to that thing to show that he's not bitter. He was just telling his story. Honestly speaking, I was expecting a song that is going to address those issues, but he just decided not to. So he speaks about these lives every day in most of his songs. He speaks about like when he is done, you can track the events of what happened in 2023 when he released this album. You'll find it champagne. What happened? You'll find those songs that gives you a timeline of his life. So his music is his timeline, but give credit to this man. This man can sing. This man can invest his time to his craft. My baba mina, shai mi to mina. Luangana problem and for it. Inko.